Direktor sajma, dr. Dragan Lukač, obecal, že to sajam bude mať poteraz najväčšiu výstavu mechanizácií zo celého sveta, od amerických prek evropskih, indijskih, ta po daljekovostočnih produkovateľoch. I ono što će biti novina na ovom Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji se organizuje 81. put u Novom Sadu, jeste da će ove godine biti dodeljena 2 traktora u nagradnoj igri, koji očekuju posetioce. Za jedan traktor će konkurisati svi posetioci, a drugi traktor će dobiti samo oni koji već imaju Belorus traktore. Ministerka poljoprivredi, dr. Snežana Bogosavljević-Bošković, vyznačila, že žem partner bude Holandija, s kotru naša žem má 20 rozličných kontrakti, sporozumenja i memorandumi o sotrudnictve. Sajam osobne otvorí holandský minister vonkašnjih džiloh, co dokaz jakú váhu tota žem dáva našej žemi. Jak promoter Holandiji, na sajme bude prisutný i populárny i nadaleko poznatý kuchar Rudolf van Wien. 22. maja bude otrímaná nacionálna výstava statku a na sobotu 24. maja bude familijný deň, keď celá familija s decmi po 16 roky hodná vojsť na jednu uchodnicu. Jej cena i toho roku bude 500 dinári, grupná uchodnica bude 350, a za penzionerov, deci i školjárov u grupi 200 dinári.